Gumantikan jani rao sang bapu. Piterangan bapu kapeng dewa nyen kesujatian itu Brahmana wala sakil. Sang bapu tetuan itu Brahmana keling dan jangan kalian wantah wiyakti semedon palunguh iratu anak Prabu Brahmana keling ngerau raris meriki renjakan ratu menawi itu tanjuni raris banyak ratu mewatu raris ketunung kebayang-bayang oleh banyak-banyak palungur ratu laut itu nyercayon Prabu gumanti ada lantas itu bapak kapening dewa lautang pemaritin dewa sekelur banyak dewa menak munut mawali gumanti de Brahmana kalinggo iya kasih dana dari ketunduk itu turmaneng sampur rao dari meriki maring jakat ratu ide gadurin gumanti teng margi yang male separindik iadnyan palungur ratu keyang yan gumanti sampun itu Brahmana keling ngemargiang separini iatnyan palo ratu paci kejenemu ane madan pikole kerja raharya malih jagat palungur ratu iya dalam masuk semua Risa sampun ngamuli ang pawarah sekalia sapunika Melastu sani mangkin kedahatang pisan ledang pikai mide pina kemudahan jagat bali nida panya kudu sendiri Soduaning sampun kapikulihan napike mahawinan kebiah parode raris malih nibening jagat baline puniki tanpa sangkan permangkrido nitah raris banyak idene sane makata
kutus diri mangde presiden margiang napi sane sampun gatur dengaya malih ide pindah ke bagawan tepuri ya mana paman pemekas banyak lah tu aja kerja. Neganya untuk gelah tu aja kutus. Ken jawan paman jadi melaksana. Nyinaya tu bakti pemekas tak peninggalah. Gumanti apang sida ngetut uri lampah hidene menak munut makadi lingih lunguh ide berat mana keling iriki maring jangkat kalian. Risa sampune sekadia sapunika dagir ento pengandikan idene itah ida anak yaku sada gegesan wekti banyak idene sane makatah putus diri ngelanturang pemargi Kesema kesami uyaki banyak iden anyakanya ini aja bakti mari ide sang nat yang nato jaga mereruh makadi ide berak manukeling selantang pomargen banyak idone gelesang pun nang carito sani mangken uning ayang kidang sedoaning panjang idone ya tekocak sampun rau dari sini ke kawasan ring jagat bandan negara sangkaning sampun dau panemaya pasre jari yang pramokawi gumanti te presida dari kacundo kang makadi lingih lunguh ide brahman wal sakil ngari kalaning punika oleh titihna malih kemari oleh ide brahmana keling kadir sedumulan ide nyangre sepengrau sepetangkel banyak idene
Sekadi benyul rikalaning taler nyangro makadi sepengrau sepetangkel panjang itu nih. Nah pan kene nah ada lantas bongkoyane kade rasa ke rumah-rumah ke mai ke pondok wapone nah ada apa sekadia sapunika wayati dagir ente penganikan itu berahman kele sane mangkin sah nyakup karo kale medapur dengan jong idene rikanya kangan kang mampu ngatur Mametang lugro mato sisi pitiang manto kering lingge sang palida agung sane banget cutiang titiang uyaki sekadi ke rumah-rumah titiang pada tangkel sane mangken sedurunge titiang jaga mapu ngatur kaping ajeng ledang-ledang ratu ngampur yang makadi padewekan titiang sisip iwang titiang melaksana sane dumun ratu napi ke mahawinang titiang peresango ya kelanggah-langgana kewayakian titiang nenten jonging separinit kewayakian palunguh datu asapunika nika kemawenang paledang kane mangken mawali-wali titiang unas agung pangampura asapunika ratu mangkin titiang pada tangkil asapunika ratu titiang wantah ngene yang sebakti maring gunting titiang sangkaning iwang titiang melakana titiang puniki wantah pinaka duda asapunika ratu mangkin jago ningayang titiang
Sane nikah titiangkeun jauh dalian wantah sesungsung titiang sugro pukulun. Ida dalem watu rengong asa punika ratu. Idene tenjau lelian sane banget lungsul lunah ketiang sene mangken ledang singgih panita agung motulah mawali malih maring jakat ikyang pada tangkel mantu rida pinaka mudaning jagat Bali nike tunah titiang ratu